Mu bakunzi bacu bakunzi ba Masepa One TV turabasuhuje kandi tunabifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Uyu munsi turi ku itariki zitanu, turi ku cyumweru, ni itariki zitanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Muri studio rero za Masepa One ntabwo ndi jenyine, turi kumwe n'umutumire, turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye akaba ari mu Minembwe. Tugiye kuvugana ubu nyine iwe ari mu Minembwe, si amakuru yayandi tugenda dufatira kuri za social media tugenda twumva, ni amakuru y'inoka, amakuru wa mugani ngo atariho ivumbi, nta vumbi afite kabisa. Bakunzi bacu rero tuze kubana mu kiganiro tugiye gukorana nawe kugira ngo atubwire uko Minembwe kuri ubu nyine byifashe. Muvandimwe Japone Mbonera, uranumva? Uranumva neza? Yego. Murakoze cyane. Reka tubanze tubashimire kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo musangize abakunzi bacu uko ihari imeze mu karere ka Minembwe. Murakoze cyane kuduha ikaze, natwe twongere duheze abanywanyi bacu ikaze, abadukurikirana hafi hirya no hino baze tubane mu kiganiro. Yego. Hanyuma ubu tuvugana uri mu Minembwe? Ndi mu Minembwe muri centre ya Madegu, aho bahoze bita kera ngo muri Bagdad. Yego. Twigeze kuvugana urambwira ngo uvuye Igakenke ruguru, ngira ngo wambwiye ko ari kwa Mahindigiri. Tubwire Minembwe mbere yuko tuza kugera aha muri biriya bice, muri rusange Minembwe mwiriwe mute, hameze gute ubu turimo kuvugana? Murakoze cyane. Reka mbihere ku munsi w'ejo. Ego. Ejo umunsi w'ejo mu Minembwe hiriwe ibyishimo birenze kumva. Ego. Ubwo umwanzi wari mu kirindiro gikomeye cyane cya Kwenzero yari agikuwemo n'ingabo zatwirwaneho MRDP. Ego. Ejo hano abantu birirana ibyishimo birenze kumva, ubona umwanzi wari uturemerereye wadufungiye inzira z'ubuhahiro zose, asenywa agasubizwa iyo yavuye. Yego. Uyu munsi wa none rero ejo ku mugoroba ubwo kandi nanone ingabo za MRDP zabashije kwadivasinga n'umwanzi wari Gakenke, ahitwa kwa Shamamba, ahitwa mu Bahindigiri, ahitwa naho n'iriya shene mu Bahindigiri ibagiwe akazina Kwimiko. Ariko nibwo saa 10 nimugoroba nibwo babashije kumwadivasingana, babasha kumukura muri ya defense yose. Yego. Baramurenza muri Nyaruhinga, baramukunangura kwa Murima. Aho bukereye rero abaturage mu Minembwe mu munsi w'amateka, uyu munsi tutazibagirwa kabisa. Umunsi utigeze uvuga n'imbunde, yaba intoya yaba inini yaba drone, abaturage bafite ibyishimo birenze kumva. Uyu munsi ni umunsi w'amateka tugomba kwandika mu bitabo w'imyaka 5 y'ukwa karindwi, ababishoboye bakwandikamo amateka. Uravuze ngo uyu munsi ni umunsi w'amateka, nta mbunda mwigeze mwumva, nta drone zibura yigeze inabaca hejuru? Ni ukuvuga ngo ahese mugeni ivuge gutyo, ari za zindi za Gateusha, n'ibindi za bita ngo ni za etetu, ari za mashini gani. Ni ukuvuga ngo hari na pisto, nibaza ko mu Minembwe itarashe. Na pisto ntayo mwigeze mwumva?
ndayo kabisa. none nk'abantu baraswaga mu gitondo mukaraswa muryamye mukaraswa ku manywa na drone yabitaje n'ubundi FARDC ikaba yayitera amakompora kumva ngo uyu munsi noneho nta byabaye murasa n'abarimo kurota noneho abaturage reka mbivuge bararenzwe cyangwa se babaye depase bararengewe mbese bararengewe kabisa byarenze ubwenge bw'umuntu kuko uribuka nimba ari Monishi waririnze ngo wasome siku zake walibabaishwa hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho. Ego kabisa hekima ya Mwokozi yasize ubwacu kabisa ni ukuvuga ngo mu minembwe abantu no kubwira gusa kandi abandi bazavuga ngo nta rugo rutagira ikigoryi bya bigoryi byo nabyo biraho biraseguye ntibyaba bigaragara nk'ibiri mu bitaro ariko biraho biraseguye ibyo ni ibiri nongira ngo nta biriyo kuko mwese urupfu mwari murusangiye mwebwe mwari muhuje hari abo turi mu kubona hano hirya ahangaha dutuye nabo kuza gusugwa kubera ko agahinda bafite ni nka kandi baza bavuga ngo inkoko yaboneye ku mugezi hanyuma nibyo rwose reka noneho umbwire hariya warumbwiye haja igakenke ya ruguru ni ukuvuga ngo ahandi hari habohojwe za Rubemba za Karongi sibyo za Bicumbi umwanzi asigarira iriya ruguru kwa Mahindigiri na hehe handi no kwa Shamamba n'Umunyampinga hari akandi kazina ka Kuimikose kwa Bageke aho ni haganaye mbese nk'uko wari ubivuze umwanzi kiriya gice navuga cyose ko ari icy'amajyaruguru ariko cyane cyane Rubemba Karongi kariya gace aduyi yari yagiye nyine arengana iriya za Bicumbi hasigara umwanzi w'umurundi iwe ni umurezisita gahunda ye kwari ugukora itsembatsemba uyu murundi rero ibirindiro bye bikuru byaraha kwa Shamamba ibindi byari kwa Mahindigiri ibindi byaraha nari nkubwiye kwa Bageke muraza abadukurikirana baraza kubonana n'ayo matrashe kuko twahageze twenyine turirebera bitari ibyo amamontaje hari amavideo twashizeho twafashe baza kwirebera turaza kuyasangiza abakunzi bacu abazumva bakora ikintu bita ngo ni round defense ni ukuvuga ngo aho hantu gutekereza ko bohavuye muri bo ntibyari bihari nta byari bihari ntara byari bihari nabo ni kujya twabaye uvuze ngo habayeho kurengerwa nabo barengewe ntibamenye ukuntu byagenze kweri kabisa ni ukuvuga ngo ejo saa 10 nibwo ingabo za MRDP basinze zirabatukana mu ndake zirabasenya ubu ngubu kariya gace kose ko mu Bahindigiri kwa Bageke n'ahariya za Nyaruhinga kwa Nyashya ingabo zatwirwanyeho nta duyu hari abaturage batangiye gutaha abafite inka zari zimaze igihe zidahaga batashe ubwo rero ejo n'abana n'abagore bazataha nubwo basenyewe nubwo amazu yangirijwe ariko nyine uri wiwe nwazinga kavake yakabamo apfa kuba nyine byibura yahumeka umutekano kandi ari wiwe
bakunzi bacu ndabona network isa naho itangiye kudutenguha, ariko turakomeza tumushakishe kugira ngo akomeze tuganirire atubwire uko byifashe muri Minembwe kuko uragarutse uranumva? Ndakumva. Ka network kari kabaye nk'agacika. Hanyuma se amakuru mukumva ko umwanzi ubu nyine ahagarariye hehe? Umwanzi ejo bundi yateguwe kwa Murima, n'ubu n'abari basigaye izo ngabo zo kwa Ndayishimiye nazo zatibutse, usibye n'aho ngaho naho zirakurikiwe. Ntabwo intare za Sarambwe zijyanye hamwe n'amadubu zirabakurikiye. Bagomba kubakurikira kugira ngo noneho n'abariya ejo bundi ejo niho nagumije kumva ababembe barimo gutaka ngo umutekano ngo ko bararasa ngo drone, ko muravuga mwebwe drone irasha umunsi umwe cyangwa imbunda mwumvise umunsi umwe, naho mu gihe mu Minembwe yagize amezi 6 badahumeka. Noneho kubera ko bazi ko babegamiye leta kandi iyo leta yobarengera, ariko iyi leta ikaba yarashoboye ubwicanyi ku Banyamurenge, nibo bumva ko hari icyo yobarengereza izuba kugira ngo bo batake bumvigwe barebe ko hari icyahinduka. Ntibaziga ko intambara ari agapfizi kaza kimiriza bose. Ntibabizi kabisa. Ayo makuru ntibarayamenya. Ayo makuru ntibari bayazi. Hanyuma se mu karere ka Mikenke bimeze bite aho ukabohorewe? Mikenke ubu nyine ni amahoro, inka zarasuhuye, ziri mu Kamombo, ziri mu Mikarati, ziri mu Mikenke, ndetse nibaza ko n'abandi baba baje kumanuka za Turamba. Yambaye kadata. None se ni ukuvuga ngo ni nkaho barwanye inka nazo zirimo inyuma yabo, ejo bundi bahafata kera inka zahageze? Ni ukuvuga ngo Mikenke yinjiwe ku wa 4 nimba ntibeshe. Uwo munsi haraye inka. Uwo munsi haraye inka? Haraye inka. Can you imagine? Ni ukuvuga ngo abantu bafite inzara y'inka, icyo cyatumye bihuta gutyo kugira ngo barebe ko baziramira. Hariya se ho hari ubwatsi bwari bugihari se ngira ngo hose ni muci? Ni muci, ariko kubera ko hari indari kirimbisi birisha amahinga abiri. Birumvikana ni iminsi inka zari zigize zidahari, hatari inka ibyo ari byose haracari ibyatsi bibisi, inka zirongera zihembuke cyane. Ubu se hari nk'abaturage bari batangira ko kuba bogenda wenda bakava mu Minembwe bakaja ku Ndondo, cyangwa se nk'abo bari barazindukiye ku Ndondo barabuze inzira bashobora kugaruka? Ibyo byari zatangira kuba abantu mbese wa munsi Mikenke ibonegwa inzira na 5 hari abavuye ku Ndondo babasha kuzana akunyu gasabune, zari za intervention rapide mugana bavuga. Yego ukuvuga ngo abandi ubu nyine mu nzu nuko amaguruka ukaja ku Ndondo n'amahoro rwose. Ni amahoro, abantu kera batangiye kugenda. Urebye nonsinzi umuntu karabura nk'uko yabibwira undi. Hanyuma hari abantu nahoze mbona bavuga ngo ese nyine aba bacu bagiye amatambi, ngo ese ngo abantu ko barishima, ngo ese Mikenke ngo iri mwiki, ngo ese Poezero ngo iri mwiki, ngo niki kiri muri Poezero? Ndetse hari n'ababasha batinyuka akavuga ngo ese ngo si mu gihuru gusa, ngo iki gihuru ngo nico ngo abantu barimo bishima ngo bafashe. Wenda nkawe uraho kuba Mikenke yafashwe bivuze iki ku baturage ba Minembwe? Kuba Poezero yafashwe bivuze iki ku baturage ba Minembwe?
noneho nuko bavuga ngo mbese bahasanze iki ngo cyangwa ngo bahageze iki ese ko batibaza abari bahari bo niki baza bahakura yego noneho igituma abantu bavuga gutyo ni uko havuye umwanzi tukabasha kubona inzira idusanisha n'amasoko yego kandi hariya muri point strategique yo kugira ngo babashe gusenya Minembwe ikibababaje rero ni uko bumva ko aho bari bizeye ko bazoruhira gutsinda ariho bavuye zabashwanyukiye mu ntoki ubu nyine babuze uko bagira noneho ni kujya bazavuga ngo ngubuze icyo akunda ngo azakunda icyo afite yego niyo mpamvu ni uko bavuga kuko batsinzwe ariko rero hariya ni muri strategique yo kudusenya tekereza ko hano mu Minembwe tugura itepu umuntu $50 ukagura isabune $50 nta handi ku isi byari zabo habe no muri ibi bihugu turimo hano impamvu yo gufungurwa kwa hariya abaturage barabyishimiye kuko tugiye natwe kubona ibitunga ubuzima bw'ibanze kandi noneho n'ikindi bya bitero za drone bigega hejuru kubera ko none se drone yari nka hariya drone bari bafite wenda tuvuge nka za Rubemba za Poezero ubuga ndizikigega zahagurukira uretse no kuhagurukira no kutahagurukira ntazi gisubiye kuza kuko kugira ngo azoza monta drone ari Baraka cyangwa ari Uvira hari igihe bitokunda uko ni ukuri sico kimwe nihagurukira mu Rubemba sico kimwe nihagurukira muri Bicumbi babuze uko bavuga niyo mpamvu bavuga ngo se ko bahafashe ngo bahasanze iki nakababaro kuko nyine bahakuwe no kwihumuriza nk'aho ntaco batakaje kandi baratakaje ikintu gikomeye nuko nyine no kwihumuriza ngo bumve ko nta kintu birumvikana hanyuma zagwica nkuku izo murumva zimeze gute iriya nzira yose ni ukuvuga ngo MRDP ifungiye iriya utambutse za zero iriya barabara ryose ni amahoro umanutse ino hose ni amahoro ico indondo ico hagati ni amahoro ubu ni ukuvuga ngo ese ikibazo nari ngiye kwibagirwa ababembe bari babaga mu Bikenke nabo bari barahunze ntabwo babanaga na FARDC nibyo ntibabanaga mbese nta bari barahungutse ngo base n'abasubiye mu mazu yabo ni bene aba bagabo nabo basa n'abakorana na mayimayi n'abo bazalendo babo yego noneho bakabaho begamiye FARDC yego akaba ari cyo bituma bahaba ariko iravuye ibu ubwabo si abaturage ngo barahaguma uje abategeke nabo ni abandi nk'abo bose ese mu hariya za Mikenke imyaka yari yareze ngira ngo abantu bahunze batarahinga bahunze bimeze gute abantu mu Mikenke bahunze ibigori bitangiye kwera ndetse n'ibizamiro byari bitangiye guhonga gusa ntababonye uburyo bwo kugerayo nyine ariko wenda tuzahagera tuza kuyabaha neza amakuru ariko birashoboka ko umwanzi yabiriye akaba yoba yarabimaze kuko urebye nk'agakenke urarangiza mu mirima ukagira ngo ibigori birimo washika habe no gutuma ndetse yo kosa ngo uyirye kubera imiti ntayo babona baranduye imyaka ibishimbo ibijumba ibigori longe ni jenoside tu nta kintu bigeze basiga hariya nta kintu basize kabisa birababaje cyane muri iki cyo hagati naherutse abafurero bari barubatse hano kuri Sanganya ino ruguru
hazaja kuwa gati sinzi ukuntu akazina kaye kanibagire se ni gute hitwara mu Igatanda si Igatanda yego ibo baracatuye birashoboka ko baba barahunze kubera ko ku munsi bahice Bizigura ya mu Gitasha yego none kuri iyo efe byoshoboka ko bahunze kandi nyine bari basa n'abantu bagumye kwaze cyangwa se bari basa nyine n'abaturage ariko ku mpamvu yuko bishe Bizigura birashoboka ko bahunze birashoboka ariko bariya bantu hari strategy baza bakoresha rimwe na rimwe ariko y'ubugome babona imbaraga zabo zibaye nkeya bakigira beza ariko babona imbaraga zabo zibaye nyinshi nyine nka kuriya kose FARDC yari imeze hariya bagahinduka abagome babi cyane none urebye ni imbabazi z'abanyamurenge niko nabyita kandi tugasuzugura ikintu cyose ukumva ko nta kibazo umugani waba bavuga yego ariko bariya ntabwo aba yaje ngo yemeye cyangwa arakize aba yemejwe n'uko imbaraga zimubanye nke mukabana ari umugome atakwifuriza kubaho noneho rero yagira icyo abona cyo umusapotinga agahita agaragaza bwa bugome wiwi ni abagome cyane reka noneho kuko ubu nyine nta muzima reka tugane ku musozo tureba iziriya pozisiyo zabagiriya za Kigazura za Bukunzi ubu zo zarahongotse zisubira hehe zagiye za Gipupu zagiye Mibunda cyangwa ziracahari bimeze gute defense yari iri mu batuganyi yarengutse ica za Gasopo irengana kwitara ubu ntawe uzi nimba bazakomeza baja he abandi barenganye za Turambo abandi barenganye Kigazura na Ruhemba niba bakomeje Gipupu yego abandi ndetse bamanukanye za Gatenga naho uzi nimba barasubiza Kabara kugira ngo bazajiriya mu Tunungu ntawe uzi oye baciye inzira zirindwi za zindi bibiri zivuga ngo umwanzi azagutera aturutse mu nzira imwe aho ngaciye muri zirindwi kabisa babonye ibintu batari batekereza sawa muvandi reka wenda nguhe umunota umwe usezereye abakunzi bacu nimba hari icyo wenda warenzaho ku byo tuganiriye hanyuma kubera umwanya wanyu tubareke mu komeza ubuzima bwaho ngaho abakunzi bacu icyo tubabwira nuko uyu munsi mu Minembwe abaturage bafite ibyishimo birenze bishimiye intsinzi bishimiye ingabo za MRDP bashima Imana iri mu ijuru yazishoboje tukaba tunabasaba kandi kugira ngo bakunde iwabo burya umuntu utagira iyo ataha uba ufite ikibazo hari ijambo perezida w'u Burundi uyu Ndayishimiye yigeze kuvuga aravuga ngo impunzi ngirushwa agaciro n'igikoko cyo mu gihugu uko ni ukuri ni ukuvuga ngo uko biri kose mugume mukundi iwanyu muhatekerereze mushake uko mwatunga aba bantu bari ino mushake uko mwazamura standard y'iwanyu nicyo nababwira kugira ngo bakomeze batekereze imuhira birumvikana murakoze cyane reka tubashimire reka dushimire n'abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana mukomeze mugire ibihe byiza dukomeze dushimire Imana kuri iyo mirimo Imana ikomeje gukora kuba uyu munsi turimo kuvuga ikirere cya Minembwe
kiri cleaned, gisafishijwe, nta mwanzi, nta takataka y'ubucafu irimo irereta ku marembo y'imihana yacu. Yego nubwo bangije ibintu, nubwo basahuye, nubwo bagize bate, ariko ntacu, tuzohinga kandi tuzabaho. Murakoze cyane. Yego murakoze.